bwa nyuma y'umwaka guhwire omukwezi kwa mushanju abantu bo muri Kabgohe mu district ya Shema bakagwerwa kagwe aho mushobozi ranganwa Edison Betware yatahirirwa batemo baro kumutega nikwe kumutera ecyamurigirireho kufa kandi police twirene hige nko zebi abatemwa babachikozere hata nikwe kurugaheka bakwata kandi nabo bikirize bagambo kubara kirorukwe orgo kumwita aba bakwatsirwe kandi umbegambo byabo nibikiriza kuno bo bayinyigire umukikorwa cyo kwiba cyo kukoze seriyani okutera kandi okwarigiwe mu okufa kwa Betware Edison nobu police tikirize ngo tuteke ibigambo byabo abakwasarwe ahambe hozitu za TV West konka tutambwire nabo barukoreka polisi aho bashangira umushobozi Edison Betware kandi abanyakwatwa barimo Ovid na hamya orukweta Akramo ine myaka 30 obire na korra har Muzaffar Washing Bay ondijon tayibwa Cosma owe myaka 30 kandi oguna rugite jero ondijon amanya Jordan orukweta Pizza kandi ogwe na muri Kashekoro omuri Kitagata so bakamwatakinga abo kwenda kumwiba omwe nagera ngo bakagezo kumuha akashaho akakashaho kuyaba ine kakakarumwe bishumuzo kakatari musente kubagerezo kumuha akashaho no shaho yagezo nko kuresistinga nko kumutere kiti akagwa hansi bakamwiba akashaho then bakirukana no kubahereze kumutera bamukebera umushaho ngo bashanga mu mitwari 3 yonka tubetige umuntu aro nyinji tubige mu ngambo nyinji abantu bagira ngo bashubuza bamwe bakamurebeza abantu bateka ngo ba family no bachikozere umuntu betwino umuhondano mwinji umutahu nomu buri umuntu ari kureba mutayiwe kubi konka hatamaze amagargayo abamwisere twababona aba barambwize polisi baro kuganira okuba kwasara umushobozogu bakamwihaho sente ahacaye cya Kabgohe kandi ngo bakaba barabana aho nahamya Ovid yarugereyo kutera Edison kitahamutwe na Cosma Tayebwa ababire bakurire diru kandi atabava kwasere bono benyi nabayisire kwa ba confessinga batugambira byona ebu bakozere kandi wanorebana na stories ezibamba tebeza zanzu corresponding na no jurizi already obaye bafunere nkava yurikire bukuraba embwa nto yarabere niza futero umuranga bashubuza banje mureke tuzora misho kuko abantu baza kutezaho mureke tuzora misho waza kutaho manyuko wataha waza kushobora manyuko washobora abo kuba twarga kucitegereza mu abantu abaturi hamugere nibinji kandi buri umwe bamugenda akagere abo bana nabaza kuba bayongeraho aharabashatu ababiri barumu Kawesi Mashudi oyo Kato Hussein Jingo hamwe na Mukombozi Mazinga abu twakwatsere ekikorwa ecyo cyarga kubaho kandi turukuyambaho embwa yito ya polisi yagenzire nekagiriza nko kuzurukora okurigirira habigambo byabo banyakwitaba ekigenderwa cyabo kikaba kirge cyo kwiba sente bitu kitari cyo kumwita gasha kwa Sheikh Abdratif ahabwa gacencuire